Oras, Shalom. Selamat pagi bata ganupan bapenang nalongan ni bagas Tuhan ka Yesus Kristus. Paima di jalo hitarigapan si ganupari bata bani panorang sogoton martonggo kita. Puji-pujian terima kasih ma isombah konur nami hubamu Tuhan. Bani panorang sogoton malas tumanguhor nami. Ibereham haguluhan na baru huban nami. Ipatuguhkan pangarapan nami. Marhite partubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na ipestaon hanami bani budarion. Halanya Tuhan, bani panurang sogoton torang iham ura papikiran nami. Asik gop malas nyurna humbamu mahotongon hanami. Mandalani guluh nami sa ganjang niya. Amen. Bapenang nilongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus. Hatani de bata nagaberi gapan si ganupari bata bani panorang sogoton. Topat tene bani ari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sada. Aima natar surat bani Matius bindu sada ayat 20 sada. Nama katakon sonon. Tubuhan anak maya. Anjahabahen magoran ni Jesus. Ay paluahon ni do bangsa ni humbani dosa ni sidea. Hataon ay mabapainang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hata panotap ni malaikat hubani Joseph na bani panorang ijia. Ibagas kebingungan ia mandopa kon persoalan na adong ilobe-lobeni. Ahama ay na maningon do hape ni buaton ni si Maria parinangon ni gabe parinangon ni nadop boratan rumah ay maasi adong do ibagas pikiran ni si holaho manirangkon si sip-sip asi ulang tarbador si Maria tapi merhiteho ni perjumpakan ni si Joseph pakon malaikat Gabriel bani panorang ijia ipatotap duhu bani lang perlu mabiar Joseph laho membuat si Maria gabe parinangon ni ay maasi isobut bani hatani ne bata na gaberi kapan si ganupari bata bani sogoton tubuhan anak maya artini ay langadong nabuhi mangolati pertubuh ni Tuhan Yesus su dunia on. Pori ni petongon, sonay manamasa ibagas parguluhan ni, ibagas subungan ni antara Joseph pakon si Maria, tarlubima ay gabi patang bagaldo ay, anggo adong masada anak buru na boratan rumah, janah maningon do hape buaton ni si Joseph komani ay, tutu risiko na bagal tumang masido pakonon ni, tapi malaikat manobut patotap kon hubahani si Joseph bahasa tubuhan anak ma si Maria nagabe parinangon ni ay anjaha bahenon ni ma goran ni Jesus halaniaha halani paluahon ni anak na tidubukon si Maria inma bangsani humbani dosani paluahon ni Tuhan Yesus ma bangsani lang pitah kumbani persoalan-persoalan golu si ganupari lang pitah kumbani kuasa-kuasa ni dunia na manggom-gomi bangsani tapi diuddo paluakon bangsani humbani dosa-dosa ni sedea ay maasi adong telu pahara na maningon ipardiete hita marhitikon ni hata panotap na binerekon ni malaikat hubani si Joseph bani panorang ijia na perlu bisa hali bapainang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni komunikasi atape perjumpakan ni malaikat pakon si Joseph ibagas ni piniay terjadi ma sada zaman na baru zaman na iluar kodrat ni hajol maun na sadokahon domma marsirang jolma pakon na bata halani dosa-dosani tapi merhitekon ni partubuh ni Tuhan Yesus ipatalar ne batama bagal ni idop ni hurni
ibuka mahorbangan hidup niuhur, gabe boy mause marbual-buali, boy mause marsaor, boy mause mardame, na bata pakon jolma marhitehon ni partubuh ni Tuhan Yesus. On masih malas kononta bapenang bani panorang perayaan Natal tanah siul ipes tahun hita budari bahasa domma ipadame ne bata, domma ipatalar holong ni hubata, bahasa lang paturuton ni ne bata hita manggulu ibagas uhuman halani dosa, tapi ipasirsir ne bata do kaluahon ase gabe manggulu kita ibagas harosu ni naibata, lang be gabe anak ni dosa hita, tapi gabe anak ni naibata. Na pedua kon bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Songon na masa bani si Joseph bani panorang ijia, sonay do humani gatiju pa kita, ibagas parguluhan ta si gano pari. Sangga ibagas buwe tumang pertimbangan bani guluh taon pasal si parayakon ta atap si horja hononta na marhahonaan hubani harosu ni nebata na ijado si buatonta na ijado si horja hononta ijay do hape na ibata mambere poda hubata songon malaikat na mambere poda patuguhkon pangarapan ni Joseph bani panorang ay halani ay ulang padaw kita dirita humbani hata ni nebata ulang padaw kita dirita humbani partupu-tupuanta halaniaha porini PHP ni buwe tumang namambahin sangsi hita ibagas gulu taon sanggah soto mapikiranta sanggah lang ibotoh kita be aha jalan keluar humbani persoalanta anggo iberihita do tetap dirita ibu bayi jana itorangi hata ni nebata ijay ma tondok Tuhan Yesus ibagas parguluhanta laho patotapkon marhitihun ni poda na madear hubata si horja hononta ibagas naman pakon bagi-bagi ni persoalan ni pakon hita bani parguluhanta si gano pari ay maase apo-apo natang si bagalan bata ay ma ang gumangahap mahita sangga labing tambah masipikir hononta tambah mapersoalan ibagas guluta si gano pari tarlubi hinan kopit sa pulusiya Roma use varian baru varian delta Roma use varian omikron nini bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni peristiwa Natal marhitehon ni partubuh ni Tuhan Yesus ibere apo-apo hubata bahasa ijin soto pikiranta sanggah labing tambah si pikir hononta jana langadong jupah kita jalan keluar ibagas parsolanta ijay mahape naibata manogu-nogu uhur apa pikiranta rossi mangapoi hita ase monang kita humbani bagi-bagi persoalan nedopak kon hita ibagas parguluhanta si gano pari ay maase maningondo ibagas gok malas niugur kita bapainang ibagas naman jalo rossi mamestahon partubuh ni Tuhan Yesus ay haluahon tado na binubani lang pitah paluahkon hita humbani pamarentah lang pitah paluahkon hita humbani kuasa ni dunia tapi dihut do paluahkon hita humbani pakorhon ni dosata ase gabi mangguluh mahita ilobe-lobe ni bata jana mangguluh mahita ibagas harajaon ni amen martongku mahita malas tumanguhur nami bapa manjalokon hatamukin napatotapkon pangarapan sunay agi hapor sayon nami bahasa marhite partubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ijay ma ipatotapham haluahon ban nami halaniay hurupiham hanami marhite tundumu na mapasingin ase ibagas malas nihur nahun surgain matongon Tuhan hanami manjalohon haluahon ni penasirsir ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hopkop kanami jolma pardosaon amen hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni bata bapa
apa parsoran ni tondui na passing ma nama kasomani hitaon haganupan. Amen. Horas mahubat haganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hun GKP Sibolga hanami sekeluarga padaskon hubat haganupan. Selamat hari Natal. Jana selamat manjalo haluahon nagokan dear ibagas Tuhan Yesus na ipestahon hita bani budari on. Shalom.